ay kapenasaran. Gusto tu penaanku sia todo ay matangku, biar ku kilalay kalemu orende.
sandika kaleku tarubu datang palambiku tak syarakan apa ningoa kadaka borong dan kepenasanan nang utang dai membasusi inde kalenku dia menari dia kalenku kamalam buran penawan baung kaboroi kosiu langkah tuanmu sandika kaleku tarubu datang palambiku tak syarakan apa ningoa kadaka borong tengah-tengah melusulu dan ada kepenasanan nang utang dai membasusi inde kale
ko kaleku karena duka muka mapairanku napo sabak gauku ku tandai di kaleku bati makario rio lantelino tante anjantu kaleku lavendari bayu sangka lambamu
mentamako rampanan kapan lendu mapa di kuningarani tontasi solapa kaboro lan atu pura di boko
petawalan kamasan nangan mutengkai itu mentuk dan demu ku malah tuntung kisi sola dua paran nutongan tu penangku mungkin nak kada kaparan nua apa ku temo si solaku tu setengah mapadik tungan tu penangku ya tu mentu nak kadamu pak demonan iri angin ya tu mintuk nata boga taraku lau penasani si solapa kaboro lan atu pura di boko si petawalan kamasan nangan dua padang nutongan tu penangku mu benak kada kaparan nua apa tu temo si solaku tu senang mapadik tungan tu penangku negadamu pademonan iri angin ya tu mentuk nata boga taraku lau penasani ku pangan doang ko sola dua dan nau pa amu masana saya lakona ku pangan doang ko sola dua dan nau pa amu masana